You know, anyone here who likes dogs? Je tu niekto z vás, kto má rád psov? Right? So, and when you look at the dog, Keď sa pozeráte na psa, I guess he seldom gives you a lot of trouble. myslím, že zriedka kedy vám robí nejaké veľké ťažkosti vám dáva. Yeah, because you look at him and he feels like, oh, you like him. Pretože sa na pozrieť, a on páčim sa mu. And he waved his tail and like, A vrti chvostom. and he's quite enthusiastic. A je nadšený. Why? Prečo? Because you look at him and you have no problem to look at him. Pretože sa na ňo pozeráte a nemáte problém sa na ňo pozerať. You are willing to confront the dog. Ste ochotní konfrontovať psa. Some people say, yeah, I can confront the dog up to a certain size. Niektorí ľudia hovoria, áno, dokážem konfrontovať psa do určitej veľkosti. When they get bigger than that, I cannot confront them Keď sa anymore. väčšie ako toto, už ich viac nedokážem konfrontovať. Then I start to become afraid. A potom sa začnem obávať. Which means you're going to have no problem with small dogs, but with big dogs, you know, especially if they look a little bit strong and dangerous. Čo znamená, že nemám problém s malými psami, ale s veľkými, a obzvlášť keď vyzerajú nebezpečne a silne. And the dog goes, wow, wow. Yeah. A pes začne brechať. Why? Prečo? Because you cannot fully confront it. Pretože ho nedokážete v úplnosti konfrontovať. There are people who can confront the most, you know, bestialic dogs, you know. Sú ľudia, ktorí dokážu konfrontovať najbeštiálnejších psov. They go to this big, you know, Rottweiler. Idú k tomuto veľkému Rottweilerovi. Wow, you are beautiful. To si krásny. Look at your teeth there. Ó, aké máš zuby. That big. Veľké. Well, he becomes the nicest dog. A stáva sa z neho ten najmilší pes. Why? Because you can't confront him. Prečo? Pretože ho dokáže konfrontovať. You know, and simply be there, comfortable. Jednoducho byť tu, pohodlne You know, and just look. a iba sa pozerať.